januara ove godine na dar srpskoj deci u ovoj osnovnoj školi donirali smo novogodišnje paketiće. Tom prilikom smo obećali deci da ćemo im donirati čuveni naš časopis Slavko Pravoslavko. Evo, danas upravo se nalazimo na istom mestu. Doneli smo časopis Slavko Pravoslavko koji u svojoj tematici čuva srpsku istoriju, srpsku tradiciju, srpsku kulturu i jednostavno čuva srpski identitet. Ovaj časopis je namenjen deci uzrasta od 1. do 8. razreda i ovo je časopis pravoslavnog udruženja Samosloga Srbina spasava. Ovo je drugi broj časopisa, 4000 primeraka je urađeno, a prvi broj časopisa je bio urađen u 2000 primeraka. Tako da nadamo se da će sledeći broj, treći broj biti u još većem izdanju i da će moći da se proširi na teritoriji čitave Srbije, naravno uključujući i Kosovo i Metohiju.